Iya ko bicara keistimewaan ki sitonganna angka apa ulang diistimewakan oleh Allah. Disebut Asyharul Hurum, yang pertama adalah sitonganna siton retelu bulan Sya'ban, Ramadan, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, yaitu bulan haram. Yang kecil diterpisah itu Muharram. Jadi ini yang bulan disebut bulan haram. Angka taupan rita makkada itu karena peristiwa haji. Di situ dilarang berperang. Nah, sebab peristiwa haji kan Rajab itu sudah berangkat haji. Orang-orang dulu ya ko raja jo kami nih itu Sya'ban, kemudian Ramadan. Itu kan Ramadan bulan puasa sehingga tidak boleh ada peperangan. Nah, nanti ini pulang dari ibadah haji, nah itu bulan Muharram. Jadi itu supaya perjalanan umat Islam pada waktu itu tidak diganggu. Tapi ini menjadi bulan haram. Iya ko yang kedua disebut juga katona tapukilalanna qora malabina po Allah Ta'ala makada walayalin asr. Yang disebut di situ 10 pertama bulan Muharram. Yang riasang ini nanti sampai ke Asyura. Kemudian yang kedua 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10-10 sunnah. Istimewa itu. Astunganna as-sumakanja. Magina to makada as-sumakanja. Nasabah hari itu adalah hari yang istimewa nareko makasibiangi. Termasuk magampang iterima pak dongeng. Nah, amalan ini iya ku ya makokoe ya naritu 10 pertama bulan Muharram. Jadi mapamulai kang onak makadaka ulan na to, ulan na makanja. Jadi amalan aga makanja ya ki buat ia selalan na siulangnya. Nomor siddi ia kutule apuasa, apuasa ki. Istilahnya tapi gaiwi puasa tak ukilalan na ulam Muharram. Kode tule mapuasa ngisi ulak bujuru, mapamulai tanggal siddi. Letuk tanggal kalau pulau na Muharram, si dito na lato sa pulau na. Kamakino, kode tulay ya, apuasa ki. Jadi kode tulay makadakan, kode tulay mapuasa ngisi ulam. Okotona si dilato sa pulau na. Iya kode tulay oko si dilato sa pulau na Muharram. Dua ngeso, asera si bawa sa pulau. Iya ko aserai makadaki puasa tasuah. Iya ko 10 makadaki puasa Asyura. Nasabah kaya basara. Iya ko tis'a 9. Iya ko asyarakan 10. Makanya makadete Asyura. Jadi kan hari ke-10. Jadi iya ro 10 na Muharram magi na istimewa di kalangan umat Islam. Sitonganna tania selengi bawang. Sininna nabiya na paturunge po ng Allah Ta'ala maegangi dito na kaliyamanam. Kebanyakan nabi mendapatkan keselamatan ataupun keistimewaan bertepatan ni 10 na Muharram. Makiro. Jadi ya kotomelo istilahnya kotomelo mak bicara as-somakanja. Kotomak bicara somakanja. Agak ternyajik rasodi waktu apa ya koso belum tentu makada aswaga na tujuh waktu makanja dia tu mak bicara so pak koso kas ini salah sarwa kami si Jumat Sabtu Ahad mak bicara so dia tu mak bicara waktu iya ko waktu kami nam makanja 10 na Muharram kami nam makanja nareko ibicara ko lalanna siulang ngewe ya nak ko to mak bicara si tau patampulang Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian Muharram. Apa ulang disebut ulang bulan haram? Makanya
Iya ko itanda siya gagawe lay persempit to makada ang kasinapaw ko orangnya makada walayalin asar 10 sona 10 nina kaya yaro yanaro na makadaka tanggal asi dilatu 10 na ulah Sulhijjah tanggal asi dilatu 10 na ulah Muharram tanggal 20 latu 30 na Ramalan ya 10 terakhir bulan Ramadan itu istimewa ayat rigat kalau ko si ulang Muharram 1 sampai 10 iya komelo ipersempi asera si basa 10 tapi iya asera isitongan na magi niya puasang nasaba iro nabita watunna natanay Israel iya nama musuh makokoy itu iya nama musuh makokoy natanay Israel pak mapuasay maka damagatosi ko mapuasa oko 10 na Muharram maka day sukuru ki itu sukuru ki nasaba ipasalama inabiku kan Nabi Musa ipasalama kajaran Firaun ba iya itu Nabi Musa lailalungi ilalungi na oko tantara apa mapalalangi malagay anak guru na Nabi Musa si bawa anak guru na raja napalalangi na iro bate napalalangi apa tau mawatan nakatanili mana na panak demper pak itu Nabi Musa ko na kunci mi badanna masu bulu-bulun na ko jujun na tau liwat watanna kalalo ko riwaya uruntuk makanya ko na kunci badanna Nabi Musa tarakka palona itu iya tahu pawatannya itu na to ampai nakatanimi nak demperangi nak demperatui iya ro wawana ro kan palalangi tapi batena mapalala nak demperangi jepu nak demperangi iya naro anak guru na raja oki bate tepah naro na mate itu iya naro na nasabari na isapa ni lalung Nabi Musa na tu lalung kasi noloy de memato nagaga patulus sangadina patulun na po ang Allah Ta'ala na ranungan apa tasi yolona tentara mapulosak bumonrina iya ko idi makwaro makada nasi borongi teh iya ko to rewa mana sadi mate lay jemuki iya ko to maju to mate labu apa tasi oko ni ronah kada nak guruna umat na Nabi Musa Musa manrasa ni tu apa ilal lusiba umat nasa manrasa ni tu Musa to mate na tu apa mapulosak butu tau palalung tasiluan na tu yolo di laut merah peko ni maka dia Nabi Musa de angkamu papuakku ya naro nilau Nabi nangilau don Nabi Musa napas 10 Muharram ya lo itu kene iya jadi iya naro na isuro Nabi Musa mak bampangi tongkak nah maka dia guru takali si denreng almarhum aga hubungan na tongkak si baweta si tau iya kira-kira aga hubungan nah iya ko tongkak ya bampan na kadaweta si ay degang ilim palagi dia nabi mati palagi ko tongkak mi ya bampang tapi iya naro ya semujizat jadi maka demi na melo puang Allah Ta'ala paturungi patulun na lokko atanna ko degaga usahana iya na bicara guru teh pada mimar ya waktu na najajangan Nabi Isa ako baitalahmi makun raidenan kana ges saya roane memi mana degaga tau na si bang itu ipa de isuro mak de pa makai makun re macare pa je iya manang kana dara matampu na dega lakain na alai suro mak de iya na tuna de loko baitalahmi tau matawat tangi suro mak de malala kasi lepano ko baitalahmi pak tau manguriwa na rodene ni sangale na makale memi mana mapat di watana lepan ni ko to karome sanre o ko ni ro na jajiangan Nabi Isa ko ni ro baitalah ni ro on ro na Nabi Isa jaji bi Nabi Isa maliwasang ni Maryam apa tau silalona ni mana maega darana lega madodo nyawa macinam manre macinam minu na degaga tau peko ni makadai po Allah Ta'ala rongkoy ya tu karome makadai guru tamanan kay suro rongkoy karome tau silalona mi mana ta mapat di batang maaga mapat di matan na ipaturo bawa na rubuha karome tak din na bawa nanre makadai si guru ta
dena melo po nga Allah Ta'ala pakai daleki atana ko deka pakai resona. Jadi suruh rongkoi datanya liman na pakai apa ala ni dasare batakaluku melo irongko makona tak den na buana den alah kalang palagi makun-kunrai na silalo nami mana lakka nami tanya liman na pakai lakka nami nak gesokan nak dulu buana ke rumah maka dia tu pandrita tanya tu je tu galak na tahu na butuh kapong Allah Ta'ala de mina cocok ko dega bateli mammu ina tu maka dia ko to makareso jamona taliwa-liwa ipasale wala tu tangaban ni dia mati dulu mata dek to nah ko atu tuangan biasa-biasa mo apa ya tu letian na dale mak de mina me pake dale ki po Allah Ta'ala tau ce makareso akareso ki ya japa mula akibo ki jama-jamang iya nang kena lete dale mak ko manam itu nabi de na melo po Allah Ta'ala tulungi nabinna na reko de gaga lalanna ke lalanna Nabi Musa tongkat nak katan ni apa ia menitu mak katan ni tongkat ia na tumak bampang o kota si nak bampangnya kota si tepat tapue ia na ronolai ia kenyang kau pi tongkat na Nabi Musa mak kokonya mapagah tu me maki buat jamba tatap pajaji itu jadi ia na ronak bampang inola ni maceka tapi ya Firaun naisang maka dah tahu jago je ya Nabi Musa tahu itulung ina tu ampai dek na melo dek na podang anak guru na maka dah lepak ko aja mau teru labu ki konoki ida nisam maka dah to labu kon tono ko apa iya Nabi Musa tahu itulung tahu iterima donna nisam ato je tapi natahan ni nyaranna macai malaikat macai ya tu ampai pak saya dapat itu di kitab risalah ya tu bahaya toko ya tu malaikat makere-kere ngoko ini itu ya jalalo ta pakere-kere malaikat macai nasan salama Nabi Musa salama iya na rekodeni akalangi ya na tu ampai narubai pakitanna iya ronyaranna Firaun na ida makan jalan dai hanita yero nyarana Nabi Musa makan jalan dai yana tu nalengi betuangan na kalabui matanya itu karena malaikat narubai alena mancaji olokolo naita yero iya naro na pojila da yero nyarana Firaun naita yana ro nacuri yero nyarane makko mani batena Nabi Musa tupui na de na melo tuli jok kamaterugan kan notasi yana tu nalabu tapi labui de panamate apa toli kampak ni ro jadi makanaka iya ro berarti dia ni senang toli kampak ni ro meni labu napai makada matappa na okko puan na Nabi Musa jadi tapi okko maniti garro na monro nyawana napa mainga yana tunah kada tau pandrit iya na poso mani cau mani napa to ba betul na si jakka mani nyawana napa to ba ai tapi itarima moro maka dia matappa na dan itulah sehingga jasadnya masih dijaga iya dinampakkan itu jadi aguru ngaroma raja pak bu maka dah ia kong kagaga akaresoki aja tapaturan no iya mikodena gaga wat dionroi mahkuraga lian na sapuri pala ni istilahnya ilaudoni apa iya patuna tembus to ngepak dongeng nasa tau pandrita dan saya yakin itu betul iya patuna tembus pak dongeng ko la haula wala quwata illa billah dena betul pak dongeng takutannya la haula wala quwata illa billah iya nang kamu patonroi sandre dena betul iya nang kau padisi di juta ko kantot tati laudo milau dalle nato lima kada mo kia ko de gaga nang kamu adiku maka tu tapi iya ko de na gaga capu ni dio ko de na gaga di de to gaga dio ko bange de to na gaga no natako butulan daki de na gaga tawat dion riminrang macan ni matalipo maga de jaga to me papinrangi nato makasiwa mo ko po Allah Taala paling awali pala ta yana ti asala haula wala quwata illa billah makko manamo tu nabi dena yewai apa kene angka mo palala lesse lari lesse mo palari cuma demi gaga na nola lesse tasi loyolona masak buto imonrina lalungi jadi ke kami nola lesse de gaga okko ni romatuna
ambus pak domangi nasabak demeto nagaga nak gang kuliah demeto nagaga elo ulena kecuali elo ulena po Allah Taala makotiha mako mana tu namanya Nabi Yunus waktu nanam mak balik agak mana pigau Yunus bin Matta agak mana pigau Nabi Yusuf itarungku dia agak tawa di mewaiwi makotoi 10 tahun muharrat tu nila pesan Yunus bin Matta masuk oleh peruna balik waktu dia nak ada po Allah Taala Andrei apa yang napodaki dia napodangi balik makada Andrei mati Nabi Yunus maka dami po Allah Ta'ala emai itu maka ketomang mak Pak Bure si Mamandre jadi ketomang Pak Bure garepu ya ketomang mak Pak Bure ya mak malibu maka itu jadi lai podami balewe maka da emai apa yang tu Nabi Yunus Nabi pacodokang iya codoknya tumpai mak dek itu mako ye nulen ka Pak dakwa ko kamput tamakoro pakai target maka dai iya nademu maingat kan kaseko asone laus salaiko biasa ki runtuk tamakoro biasa runtuk tamakade karena cara mai na guru anuna umatna wawanna maka dai nademu maingat kan kaseko asone laus salaiko betunganna nalengi jangka iya narona kada apa iya kona dakwai wi umatna oi ka pabicarana kami tu tamakoro tu ya ku di cara mai wi iya ka pabicarana sama na to amita suruga muli wakai suruga maka tu anggota Nabi apa mako itu sampai made nasalai umat nasalai ni maka da ner tu nilau maka da tapi tangi po pacala pak dia nama tepok made ni pura ni nalek jang katalungas tu na dia na toba nasalai ni sisanna nasalai menre nya lunge mapatam menre nya nginge napai mah kita mana ngiro to purena dakwai nasawe tongan nasange Nabi Yunus Nabi tongan nasange napai milodo adam pengi bon napai mau matepa apa nita mana ni pacal lagi mu ba nita nyalunge mapat kamelo palo komelo marutung angka dia nginge pole napai milodo kada tobai jadi dena jaji callah tapi tak kalah codo ni Nabi Yunus mak dia ngelena lo ko iritasi napa menre ko kapalae sisana menre ko kapalae lolo kapalae dia nama bera kapalae lolo na lepak naso na wise ni naga ni de cesalon rona kana tura yaki bua makada yoki mana nya sana te ko kapalae napa yundi nigi buang ngasanna ku iloti yana risurono sisanna lay gocang nasu ina asanna Nabi Yunus menre nasa makada ya ronah kodana ai salah gocako tolaiwi aja tahu kanja ya tu dia mungkin ya tu pasabarin ada nak tahu pakanjanya tu tendai memang itu gocak memang i gocangi na asanna mo buang kadua lay buka asanna sih maka dia ronah kodade ulangi pi amene ya gocangi nalengi na patame na gocangi ni tena buka ina asanna si makadani aja na mulo cagi pe maya pa lupa no karena yatta mi matoi naroi tahan ko pong lupa no ya natu nama ibale ya natu nang kapak dongan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin magai na baca yaro nasaba nama ibale ka makadak kapitu ibalewe pitu bale mamai nama iyo bale napa kasi bale lopo mama iro bale napa siya ro pitu susu nya ro bale ro iya na tu nakala iya ko malapi masusu ngi masalamu iya na sikiri mo baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin apa de na mungkin tu ang kamasalamu ko de aga purong pigaw ang kami tu makalele apa Yunus na mako Yunus bin Matta na alena mako mana sanabi nasalay mi umakna batongan nang kami jetu masalam pai pura mujamam pai pitako susah baca niya toba no tapi toba na leleng la ilaha illa anta degaga po sa ngadin ini po subhana maha suci inni kuntum wang akui aleku mina zalimin ya gau bawang ya aleku jadi iya nariasa toba tanya istighfar kesangnya toba ia ngakui mi alewe salah ia nariasa toba igere la ilaha illa anta ang tiyo po Allah Taala de gaga po sa ngadinay di po subhanaka inni kuntu minaz zalimin ang kaka gau bawang ya lekwe iya asolang ya lekwe jadi iya kodeta sempajang idi pure mapangewasi balakaita pure tananaki baineta anak tangka masalah angolo ni tengerani kasalahatan apa makaraki po ngiya jeta salah
macam bawang haji rona. Itu betul kan nata paminrik bawa saya emosi kue. Iya naro tanu tapangolo bicara gini. Itu ya komeki pakai barakat na Nabi Yunus sirta pakai ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya. Angakui pun Allah Taala. Ya nari asat toba. Iya. Maku itu ampai ipas salamat tiro 10 tahun Muharram. Itu kira. Nabi Yusuf masuk oleh penjara 10 tahun Muharram. Apa itu Nabi Yusuf? Nabi ambokna Nabi Yakub. Masih lesuran Nabi Yusuf, Nabi to. Layawa manang ya Nabi. Nabi Yusuf na to pa ya denyo ko sila suran na pano ibungnya. Makadai guruta iya tu Nabi Yusuf nasabak malada ipojo ko ambokna. Watun na laipat de ya den Nabi Yusuf. Angka makada 40 tahun. Angka to maka dapat ampulang. Tapi ya ku ya wan sading patampulang. Ku yakini itu 4 bulan. Patampulang ni ambok na Nabi Yusuf teri. Teri Nabi Yusuf itu. Liu ko ang kagulong ni teri. 2 batu kau Onro lakda na bersadi. Ang kagulong ni onro ye liu. Tati way matanna. 2 batu kau okoro. Deto pagka bainetay di tarigan katu batu kau ko ang kaguluan na way matan na patu yaro batu kau ro onroy tanah kasih teri nasabari itu nabuta matan na iya teri itu jadi makanya tuh katupak dongan na itu maka da aga na baca ni parewa kepakitan na iya katu kurangnya tasapa yaro jadi 10 tahun Muharram. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Nuh, kemudian Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, waktu naitunu, 10 tahun Muharram nasu, kemudian banjir Nabi Nuh, 10 tahun Muharram, kemudian Nabi Adam, itarima tobakna 10 tahun Muharram. Jadi maka dari tahu pandrita, ina iya 10 Muharram nasu makan jalan, waktu makan jalan dah. Iya naronia puasa. 2 agagai surongi mapuasa si bawa masih dekat Andre apa Andre ki ya na tu sampai mapecak tahu mapecak pitun rupa ang kani lokal lolo kani kacang hijau kani cempek kemana pokoknya yang pati pitui makadami okko riwayat elo runtu nigi tau mapandre okko 10 na Muharram padai ko na panremanang isinin na umat na nabi tama pamulang yang letuk capat. Yaro tujuan na ulangi tayo mga supaya tapahangi. Nigi tau mapanre o ko 10 na Muharram padai ko na panremanang isinin na umat na nabi tama pamulay umat na pamulang yang letuk kamalino. Apalan na ko mapanre ko 10 na Muharram ang kariwaya rampe. Walaupun mengatakan itu hadis daif, tapi demi pada ilul amal. Yang kedua, makanya apuasaki nasaba isusi dosa si taul laba nigi mapuasanya 10 na Muharram ya dampangan dosa na si taul laba iya watuna 9 Zulhijjah mapuasaki si taul mangoloy. Kapakiro yang kemarin itu bulan Riolo kan 9 Zulhijjah puasa Arafah si tau dosa ya dampangi tapi yoloe iya ko Muharram 10 na si tau dosa ya dampangi tapi imun dia jadi 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang untuk 9 Zulhijjah kemarin akan datang iya 10 na Muharram yang telah lalu si tau dosa na susu parti saya suami ma puasa ayuna mau pak lak ki aku tule ma puasa aswaga jero na 7 matu aha ya soha na 7 iya tanggal 6 iya jadi tahu sakan maku ye makadamape nang kato ma puasanyi aserano stas ang kato 10 na iya ro aserana makade na bitta mapuasa toki pak nita ni umat na Bani Israel umat na Nabi Musa kada
magi ma puasa maka lipas salama inabiku maka dia nabita iya lebih berhak syukur kia tuh ya gina podangi umat nak kada toma puasa ku 10 na Muharram sebagai tanda kesyukuran jadi itu 10 na Muharram puasa syukur maka dai sahabat itu rencana sahabat nabita na lengi saran nabita na podangi ya Rasulullah di to kana sami Israel matu kaciu-ciu apa alena katu 5 puasa memang tahu-tahu idi mi napaki memang puasa maka da kamay idi kaciu-ciu apa alena layolo jamay maka da pada ki ma puasa 10 na maka da nabita iya ko malamte umuru malamte sungaku udati tau temang wa puasa ti aserana nah jadi ko malamte umuru ku udati tau temang nabita rumah kada ya ko malamte sunga ka udati tau temang wa puasa ti aserana ternyata 10 na bawang 10 9 dan 10 Muharram wa puasa dena nadapi nabita na mate dena nadapi tau temang iya na ronak kada tau pandrite niga melo pabole minasanna nabita lo apa pura naniakan ni untuk melo mapuasanya aserana tapi dena na sampa nadapi na mate makanya maka niga melo pabole minasanna nabita apuasanya aserana nah itu jadi sogar na tuji aso satu tak bagi dua ni pendapat perlu ni upah-upahanya pikinannya maka da iya rona bita mannya mapuasangi aserana supaya dena pada puasana Yahudi jadi ya ko tujuanna supaya dena pada namotannya aserana wan di 10 sidina jadi 10 dan 10 sidi apa iya kah Yahudi mapuasa 10 nah memi supaya tidak sama maka dah iya kok kada aserana 10 na atau 10 na si 10 sidi ya kako 10 sidi na tuji sini na dua ni na kan na cidi manijama do jadi yang kakama maka dah tanya tu bang aserana namo 10 si 10 sidi atau 9 dan 10 yang penting de to pada Yahudi maka dah 10 na bayar puasa apa melomi ko de na to pada makiro tabahan ya jadi itu ampai berbeda pendapat na ulama angka makada puasangi yang penting berbeda iya nah lah ni ini mani maturo kaya kada metola